godine novinske naslovnice i televizijski izvještaji bili su prepuni bagera koji nemilosrdno ruše bespravno sagrađene kuće u Rogoznici. Srušeno je više od 50 objekata. I pazite sad, nakon te dramatične akcije upozorenja svim bespravnim graditeljima, isto to Ministarstvo zaštite okoliša na istom tom je prostoru gradnju legaliziralo. I ne samo to, novi prostorni plan olakšanje je donio za svih 2500 bespravnih graditelja do kojih bageri i nisu stigli, a oni do kojih su stigli sad će tužiti državu. Rogozničani neće tako lako zaboraviti kasno ljeto 2006. kada su pod naletom bagera i čekića nestale 54 kuće. Bageri Ministarstva zaštite okoliša na ovom su mjestu srušili kuću Ivice Lojića. Nakon što plati 100.000 kuna za rušenje, Lojić će, zahvaljujući novom prostornom planu, moći zatražiti dozvole i ponovno graditi na ovom istom mjestu. Apsurdno je, ali šta ćete, tako je naše društvo. A u takvom se društvu moglo bespravno sagraditi kuću, dobiti struju i vodu, te se legalno u njoj godinama baviti turističkom djelatnošću. Ali apsurdima tu nije kraj. Legalizacija legalno srušenih objekata bespravnim graditeljima sada otvara vrata za tužbu protiv države zbog ilegalnog rušenja. Samo je pitanje naknade za one objekte koji su bili srušeni. Na popisu za rušenje bila je i kuća Zvonka Zovka, no bageri do njega nisu stigli. Spasio ga je prostorni plan. Kako se ja sad osjećam otprilike, kako bi se osjećao pravednik koji je bio već postavljen pod giljotinu i onda ga neko pusti. Tako se osjeća i više od 2500 bespravnih graditelja koji su dobili mogućnost legalizacije. Takvim raspletom više su nego zadovoljni i u općini Rogoznica. To nije kraj razvojnog dijela Rogoznice, to je zapravo početak. Gdje je u tom razvoju nestala zaštita okoliša, to više nitko ne spominje. Jer upravo je zaštita okoliša bila glavni razlog za rušenje 54 bespravna objekta. No ako je nekad bespravno sada postalo pravno, onda je i nekad pravna zaštita okoliša sada valjda postala bespravna. A da je lokalnih izbora bilo prije 3 godine, tko zna, rušenja vjerojatno ne bi ni bilo. Turista za Uskrs je već